Del Salmo 100, del Salmo 101 yeyal, Ayotayik, Sogyutzi Lawotanik de Jehová, Spisil Machatik, Nai Nemikta Balumilal. De primera invitación yun de Salmo 100 hate Ayojinanik. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Hermanos y amigos, hain invitación ini de Ayojinotike. Han estas cuentas kusho yutan Dios. Como te cajualtique, ay te chula batatik y chotamuk yun, tak al akabal te arcángeles, de querubines, de serafines, yantik shan te chula batatik y ayojinita akabal, akal akabal stukelik. Tabalumilal, te tutumutetike, te chambala metiki chitamuka hualtik te etike, yasyuk ilansbahik, tayich el tamuk te kahualtike. Ashantejate, ay ni bajunuk ayoh te meroka mulan, te kawich tamuk sok te kahualtike. Spisil de ayojetik de pastik lambile, Jame yaskan ya yalti ya kichitamuk ate kahualtike. Te me maba haich el tamuk te ayoje, maba ha vite alabanzas vigilabi. Ayohta ya exogyutsi la bota nik te Jehová. Aunque más natik lektek ayoje, puerse yaskan yask ayojinotik, bayelte himno etik yaskan yask ayohtaitik, te hunk ayohte meriask ohta wotan te jate, te kawich tamuk a te kahualtike. Tu fidelidad es grande. Grande es tu fidelidad. Kahual deskushu la wotane kashlek. Kashmuk deskushu la wotane yashukak ayohtai. Ichatamuk me kahualtike. A primera invitación yunte Salmo 100 abi. Ayohtaya te kahualtike soxpisi la wota. Te vale. Maha una shian vuelta de ayojinate, te chevale, akabata abatinel tas tohol Jehová. Salmo 100, verso 2. Se eluk me awota nik akabaikta abatinel tas tohol Jehová. Maha una shian ayojinotik, sino que yamesh ate jotik tas tohol te Dios kuntike, pero se eluk me awota nik Ayakaite atletikta mandishkopo hike, biyunte puro hon chanishe mabaykiyan shime. Biyunte puro hakawal bonite hon yun baktukel kawil mabayilotikche, shilach malax mulante atele. Matseluk yotan yash ate tas toholte kahwaltike. Te hoti de kushta kodan dikte ya de kahwaltike. Halbon bin yakpas y yamekpas. Pastor, te me yakpase halbon me lime ayoneki. Te me bin yakpase lime ayoneki. Yame kabe yip eukte yatel te kahualtike. Tsel kotan yashate hodiktas tohol te kahualtike. Pero hawan yun te may bayela mulik te haeshe, mahmula wilukesh.
Pero te jotik te mero mula wilotik las paso te perdón te cajualtique. Las pas perdón te cajualtique hayo junco tantik yasha te jotik tas tojo. Te jbak etaltique. Aka lajuk, aka mama lubuk tas cuenta ya tel cajualtik. Aka lajuk va el yip bak etaltik per tas cuenta ya tel te cajualtique ja bocolte me ja ate jatas tojolte. Pukuje. Ojanas ate jatas tojol balum milal pero ma ate jatas tojol Dios. Lo ema chik yunte ya telte hana shashilta balum milal pero mai binora lo ema chik yunte ya telte cajualtique. Se lo que me abotan acaba y taba tinel tas tojol cajualtique hermanos. Acá mama lubuk te abak etal. Acá la huibe abak etal tas cuenta ya del cajualtik. Cala hay oportunidad, hay forma bitish atejan me. Aunque ma ik bilat per bahan atejan. Ak intayate pa templo sopa te kapale. Y la wilte templo te manich ich ta mux bigil te papatik te ha Cristo Jesús te ha Dios kuntik te mai mach adel ka wiltas toho ka hualdike kolta ya te buk lea manera binutika kolta y te mach ate hiktas toholte ka hualdike como hay me hermanos te maba Yash ate higile tas toka hualdik pero hana shiun te yastas welik te mancho que manish bash ate hika. Pero te jate. Se luk me awotan ate jatas tohol te kahualdike. Se luk me awotan ak abaita abatinel tas tohol Jehová. Shite Salmos 102. Laik tas tohol sok ayohetik. Laiktas tohol te cajualtique. Te versículo 3, Salmos 100, verso 3. Na aik me te ja Dios tu kel te Jehová. Jainik ashmuk metana el hermanos. Reconoced que Jehová es Dios. Jainite, Dios es Dios. Te Dios ja Dios te shiotique. Jaini jate y kaldik spisil snao spisil yas naves cuenta es tu kelte Dios kawaiche spisis nao te kahualtike jaini yakata yail jai mensaje ini janish kahualtik la yabon tiempo te yashkopo honta tojolike y janish kahualtik la yaba tiempo te kawai jai mensaje ini yun hichme yashkota wotan te diose ja Dios Hayas pas mandar, hayun spisil te binaita bahlo milal, hayun te plata, hayun te oro, hayun te bendición, aitas kaba kuslejal, aitas kab te destino abune, te viñas costa pasel te mato a naojes tukel te cajualtique. Naik mete Jehová ja Dios. Naik mete ja Dios tukel te Jehová. Jalas pasotik. Ay, hermano, es costa botane. Y le will, hermanos. Hay un foco tamanteana. A ti estil te luce, hay un foco. Taspat me foco ine, descartonil me foco, Teits iba bilate, haye tiempo, haye hora ti estil me foco ine. Ayayal, 4000 horas de luz, 4000 horas de vida, y te un foco, Te metzacaite 4000 horas, ya stup bajel, vi las pas de foco, Sacaíste tiempo, te abotión, te mach las pas de foco, Y winik las pas habite foco, jato valish atekahualtique, la yabotik te tiempo te kuslejaltique, haye tiempo kusulotik, las pas marcarte kahualtique, chitaban de Job 14:5, yashuka leste ya.
Jalas pasotik, hayunotik, sí. Hayunotik te cajualtique, hayunon te cajualtique, spisil te pensar, te chulel, te baquetal spisil, te sotejol, te célula cune, jalas pas te cajualtique, hayunon te cajualtique. Ayontas kap te cajualtique, mabaya shibon, vinoras lachtes kusle jale como marcado ayun, te vinoras lachtes kusle jale. Sakoh bon spisil te cajualtique, merot uhbil te yagnatic te ja, Dios tukel te Jehová jalas pasotic, sok hayunotic. Te me hayunon te cajualtique, machachetias, lok esontas tohol te cajualtique. Hayunini le yalte apóstol Pablo, ¿quién nos separará pues del amor de Dios? Machagas lo que eso dictas usho yo tante cajualtique, jabalte lajele, jabalte bocole, jabalte chulabate tique, jabalte biantic shane, mayuk machashuyas lo que esat ta yo tan, tescusho yo tante cajualtique. Hayunotic. Pueblo tikiyun. Soktumin chijo tikiyun. Soktumin chijo dicta akil tikiyun te cajualtique. Hermanos, ayabayini te tumin chijo tikiyun te cajualtique. Hayun tamate Salmos 23. Biniti aite ha tumin chijo tikiyun te cajualtique. Shawai mete mensaje, mamesha kechan ya y él. Lajina me ya y él te mensaje. Tamate Salmos 23. 1 y altea. Te Jehová ha kanankuun te tumin chikon yone. Mayuk viñas pason falta. Yayabon kushko tanta yashal akiltik. Yayik ombahel tabanti lamal te jae. Ha vite kanan chikuntike. Haya yabo te juel te cajualtik, hermanos y amigos. Te nashe we onish. Ay machala yamo juel ma balahmante wa juel te nashe. La yalmon de un hermano, la we an si es we otik hermano. Jate Diose. Las maklino nishnashte cajualtique. Yante binya yabo de juedik de cajualtique. Yantik ate binya juedike. Butzante jueltique, jaya yabo tik de cajualtique. Lek yodan stukel de cajualtique. Ja tu minchijo dicta akiltik yun. Te chig, te tu minchig 80 de un corral. Te ayates canan chige, te hasbil Jesús. Yo soy el buen pastor. Joonte lekil kanan chijone si te cajualtique. 8 moditas corral te cajualtique. Aunque yash aún te chojetique. Aunque na mal chican yash aún te chojetique. Maik minyak shitik melel 8 modita corral. Te meyas kan yas milotik te chojetique. Haniste kanan chije yames tembagel. Ya me escolta yo ticte cananchico un tique. Ta de verso 4. Ocha nikbahel ta ochi valetik yun. Sokhalbe yak wokol. Salmo 104. Halbe yak wokol. Ocha nikta amak etik yun sok halbe yak yutil skoblal. Halbe yak wokol. Halbe yak yutil skoblal tesbile. Lleva gana, hermanos y amigos. Después de este templo, puro camba gelias botik, ayahuayca. Hay un estudio las pasikte, una investigación. Spisiltes opon el Dios de puro camba gel, abon bendición, abon ini, puro camba gel.
Jun vuelta bonda templo, pero ma baba cambe te kahualdike, ma ibila cambe ish. Kahual ma ibila kamba diotik. Ma ibila kambat kahual. Hanas ta kalbat wokol. Hay pasik un culto de agradecimiento. Un culto yon yal el wokol ayama waik chapa ik me tamante jujun templo tamante ayesh pasa ik un culto yon yal el wokol. Ma bagak anik ni hag yon chamel, ma bagak anik yon lekuptesel, ma bagak anik bendición, ma ibigak anik. Hanashesh bahesta yal el wokol. Culto de gratitud, vigilavi. Culto de agradecimiento. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Como te cago al dique, te mejach une dicte mero mukul Dios te lekiyotan te cago al dique. Bayel te bimak anotique la yabo tic te cago al dique. Y acaba de guay, una explicación, un ejemplo. Cada tu tonto, más que shabón. Yahmula te ista la nelte canica, lo meniste hueche y te ista canica, yalte hopa, yalte mama mambe ya suesh me kereme, que esa botiquillun, shite hopa, ya hakta ora papa mauk, papa, lecto te hueche, lecto mauk, mambe ya yanis que esa botiquillun, lomnes hueche te kereme. Hich te kahual dike. Mak ano betik. Pero ya yabo tik porque kusho tik ta yo tan. No pa wait inuk. Ila wil te bin ayabune. Bayel te bin ayabune ma bak ano. Jala yaba te kahual dike como yasnati estuna bune. Sok usha tayotan hayun la yaba te kahual dike aunque mala kan. Estamos de Salmo 100 verso 5. Como el lekyotan de Jehová. Como el lekyotan de Jehová. Sbatelik inal ay deskushul yotan. Sokstal el kun yotan tas tohol kaha tzumbalil. Te bendición abo te Abraham, te bendición la de Jacob, te bendición yun Isaac, te bendición yun Salomón, te bendición yun David, te bendición yun Moisés. Yashuka ta euk te bendiciones. Si ma gelonem te kahualti Cristo Jesús, stale aite Dios kuntike. Ta kaha katzumbalil te kahualti que más gelón, te como lek yo tante Jehová, sok lek yo tante Jehová. Ya cacha juncha vuelta. Lek yo tans tukel te Jehová, te Dios kuntike. Ashlek yo tante Dios te chunetike, yaskana tayotik, ya yabotik hueltik, ya yilotik, yasnabotik vatik, tuminchijotik yun. Hayun kayotaya, ate hantas tohol, sokhalbe yawokol. Kayotaya, ate hantas tohol, sokhalbe yawokol. Nupame, kayohinan, ate hantas tohol, sokhalbe yawokol.
y llanto. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sami Chikoj, en YouTube, Sami Chikoj Oficial, y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.